Zdravo, ja sam Miroslav Georgijević, a danas ću vam pokazati kako možete uz pomoć eksternog blica sa fotoaparata da napravite sjajne fotografije. Osvetljenje sadržaja koji fotografišemo jedan je od ključnih faktora koji će igrati značajnu ulogu u kvalitetu same fotografije. Sadržaj možemo osvetliti uz pomoć ambijentalnog, odnosno prirodnog svetla, uz pomoć veštačke rasvete ili kombinacijom ove dve vrste svetala, prirodnog i veštačkog. Direktan eksterni blic ima široku upotrebu u fotografiji zbog lakoće svog korišćenja. Međutim, treba voditi računa o tome da li je to pravo rešenje za sadržaj koji fotografišemo, jer usled neprilagođenog korišćenja tog blica možemo izazvati efekat jeftine fotografije i potpuno promašiti ono što smo hteli da napravimo. Ukoliko koristite tehniku kombinovanog osvetljenja, delimično sa ambijentalnim svetlom, delimično sa eksternim blicem, moj savjet je da prvo podesite aparat prema ambijentalnom svetlu, a potom postepeno pojačavate sam eksterni blic dok ne dobijete zadovoljavajuće rešenje. Ukoliko vam je direktni eksterni blic jedini izvor svetlosti, faktor koji će uticati na to kako će fotografija izgledati jeste vaša udaljenost od samog objekta koji fotografišete, stoga isprobajte različite distance kako biste prepoznali tačno ono što želite da dobijete. Slede fotografije koje sam dobio uz pomoć korišćenja ove tehnike. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, slobodno ih postavite u komentaru ovog video snimka.